adwempa odi sika abress from patch de ne kwasem nyamishira ne kwasem papa nyamishira pa ba bia o yifiri enso no Onyankopon nankasa ema nko a ano odin a ebi nsida abrochefo nyina cham na yentinsin krantama yadamase ashaman sister baku frame flash was odi fo boyedin ashama fo nyina so ye chiamo Yakopon ya aduma enim sem ne papa mu no ye de judge beba so na ya boadem ho judge wadawruma yetiti man yakasa chememe de na minyem ne ko ni wadawruma wabapa emisa wo de wasem bedaye se wo fridge bi ho asem emisa akotia kotomu ama na ye no asem no de brɛ ne a yensensen so etuase emsis kan we de kan beje first one na ka balance of 1005 wo de to mu no wanfa bi anto so enti wo moteyo enti de kaaye eni krami enti monye amfama no madam kan wadi aso amuti in and out times one fabian to so they are 225 cities enti say na woka na ye jaw kwan adawodoma ya meka nyina kasegu akasemu no ma me no wajeje adem do se kike sudra ne se Sompa Nkomo fu medam wase ebe abosumi mienu ni we ko to fridge wo South Junction ma nsemba ho nipa ne ka se me family ma jimi sika me de buy na nesika je ne na ye akoda ne bo achibidi enti me de beda wo Sompa Nkomo enti me de buy no mo nso mo emu aso anguso wo di ekira ama medical beji di edi kan ama de to so nso oyese wo de beba wo de abama ne bensaka enti na de make nyina ne se Sompa Nkomo fu medam wase yenso ye dase ye nipa kra o diska ne ba yenso ye danase se wa ma asem na anye tintin bia na o de abanti ne yese so how bi da so a amane bi obubu kodoku wase ebu adroso mango ase driver father so boto amabanchi ama etu de bedaye ne a onyame ame ahode ni tumi ye de kasade akrokro na ya kasem na meyi ato ye no wasila ma me ye gya kwan betimi akọ wasila ni kunu nso bekam wo bai se di for na wo fitiem ya kasem na kama e ma se sei no ya ne se bekam se woni ni asembia mai woni na anyem won ka se nyin se wonye ti enura na akoye ntotoye no ama na start akọ hospital na ra wasila no so ye chinchin atwintwa kakra ti enura so afutuo bi esefata no yede emano a ne manyina akodam toten joy me pa cho yi ma me phone wonti me nyanwa adwuma mfa mrebe mizo 5G ne kan for the man of yesterday awie bi no no mo a mpebi no papa fa bi ngu wo ye wo to pon oja wade ye ko pebi nkwase e boa ma party ne fa bi nkwase etimi eto ye na se beboa e ho akono anu nso de 21st clinic aso ye bi awo ubenya bi kan supermarkets Abawa Post Office, Outcome Royal Ventures, After Baptist University, PNC Ventures, and Afi Nasachi Enterprise, Urako Kocher, Ewuku Foridia. Yes, you dear Freya Human 0246 27022 Dr. Silas, what baby, what and also Nebemaubi. Prekese powder. No, na Yadia. We answer she walk a crabby. One na you to treat diabetes. Wakoma bebo jume ye. Mujaria jewtitru no ba pemfo. And no near no near dia for boy ba clinic wadwa to admenu. Dan eba room apidank. Ewo haiba room. Missy Ebam room, KNG, Everton Su, 0249 761 508 21st clinic. The sciatica expert. Yadia Benedal. Diabetes. Yadia na noy. Usi snitch ya. The man chakushim. Unye from Uba. Unasa tatai. Ya 21st clinic. There were 15 branches across Ghana. The beer. Overseas. A doctor friend Alpha Radio was a council contest and Kradomi Market. Techiman GN Bank and I 0540 311 311. Ni what scientific clinic? Small boy danger or pa. Doctor Nimo or your penis and womb. Show ni pedua ni inside. What's the idea, bay? I won't how.
erectile dysfunctioning, penis enlargement, vagina tightening. Ni what? Cancer biya. Baby biya wo diabetes. Obi a wujun so moja. Oso tebasa basa. Osa wani etwere jejew kasemu hawo. Ni nyina. Atonso monako junction. Yeni adansi wa banken mishe encry. Circle inside Futurama. Yeni NS Kamis. Intrum di kani yenko Dr. 0244 087 Bishop 75 dealers in all kinds of jewelries. The Gumi Komu Enyasam ketwa the Gugu men say Enyasam ketwa nyina abi empopo mama me hwa ya kono ensei eno ntino ahunso akofa ni nyina da ekodan gold silver to be akoton ne border from next one so eka ho Abi Plaza plot 17 room Kumase Yewade share market echi 0598 585 0554 304 135 Express Group yedo kwa bochiri etufa yedo kwa bochiri say ticketing mesrew visa BBF Portugal Canada US UK Austria, New Zealand, and Germany. Yes, friends, 02490 00448 and 0555 550 067. Presbyterian Church of Ghana, Swami, where this 75 years. Hooray! Yes, it's celebrating 75 years of God's grace, assessing our still worship. 1 Corinthians 15 verse 10. Jumediye Yedibia, Niaka, and this 5th November, anniversary fruit anniversary fruit na ni 12 November no na ye clamai se obi efra ne ntoma na ya share rade animonyam e wo so am Grace Congregation asumdwe enkamo ebusua adehia mudi ye chi o Facebook nyame hram na na kwasi bobi ansa fi mu chairman bobi me chiao secretary mu wa Hilda Nana Sewa, Nana Equiocon, Majua Setchery, Umina so abba, Mikea Mayan and Tie, see near Babako, or Clapton, London, your friend Jennifer Kay, or no Swabe John Club, no wonderful Jennifer Kay, Yamau Aquaba, and I am ama or Tottenham, or say some patch dear or Brian Tomat 10. Wonderful. I no so from the London, wonderful. From the Beba, and see Ishram say, Maji Bresse Mubeboa, Amajumedino, so Akosum, Afe, Aya Jennifer Opoku, Riley's Cuisine, Theaternes or no Swaba King George. Ono so ewo rich love queer and so ewo eho no echapa ebusua for ye tetemma ya kasa kire me ma ene ye kasa fa ahunidie ho part 2 ade ba kwa we ebre egu awade eye efin ebimu kuta glutonic spirits na ye kasa ahunidie no a ye wo oral hygiene eno ye wanum se nipa obesisi wanum nkoa no eno yade ba kwa egina ho de awie ye busane se impen bebre no oba bi bekwa awade be ma no se de ohia no no oba ne toto ne niema na ho siesie okone dem se de ni bed sheet wato ne mpa wahyehyɛ ne niema kama se de ono ani nipadua no osiesie mu na be ma ne nya ne ho do na ode aware no moment obe ware na wie na nkoda ba mienu bebe mu no na fe obe ya ye sebi woburubin peti idi ba ko oburubin na ba ko so de kokosechi na fe obe ya dran sebi woburubin ana se aboba so no aboba emo bia omu tu fom de bia ne hu fe ye fre na aboba na may be a done sebi woburubin anase kokosechi anase aboba efi efin kafi eti mema ne dwen ho a na kwete se de ya dada wo mo no eti mi nua ba adekura be ma ne hu wo ho a e ma na ni gye ye obeware wo awade ne basoa toaso kwasem di hu ni twitwa wo bɔhwere wo ba bi bɔhwere asabi aso kampu na maka eye de ba se timotofo grade e mema ne su people wire mu fin ese wo pra kwasem yeshua se na tin se ga so yire ye shedan tampe dwade
ni moto mu boche wo fui abusuafo aden ye efinsa oba besia awo fufu awie atumi atrans obi owie aduane na wakata waduru ne so ti o yese mi didi awie obewie na nani ha ne edi nsu ata waduru no sabe aboa kankane mpo aboa kankane baby a wogya ne nan wo kwa chiri eti se wo pese wo chi kankane a baby wogya ne nan no na wo de drash hye kusua ya no na de akoguo e de oba bigya ne nan no amene na akye no na ye pese ye ka kire ewiase mane mema nyina se ahonidie nso eka Kristo so mo ho wo ye fin bebre na ho bon bebira abofo ntama wo nchen eti aduane kankan de bia wo baby on de momone na nkwam timi ni obi nkase ye ni momone na bi mutu ya broso wafa momone no wafa dodoa no wafa totobi eye de no no se bi agana na wudi ana ne num se wudi ajanan ade chia wo jane nan a kan eni pentumi ntina fi eye de be asemwa awuni de ka Kristo som ho tina Deuteronomy awrade ka asem bi wase ye anya sofi wo niemam kwan ya wutuo no na wo koja wo nan a wakata so awrade onyankopon na mba ne mu wa hu ade tanta bi antwo ho afiri anko na wodi ama watamfo anim efin sei efin be ba ni ba eja ne nan wo ne pempasim omo ya na wato atwene kraman so yanso nyame yenso ene wo etua na no a wo de ba no me say aba brantie bi ka kire me difo say oba one ne wo ho no nye say ompe no but efinti one na wo ba ko be ja no say mama me yire be so apan akonsuo ame bi abobo agune na ase wo de beda akonwam onware na ne ho wo nware na me kwadwuma ba boy ne yeloto adwuma twaloto o se me kwadwuma ba diaper bomb me ba fiti anopa no na po akoda ne to me patu nyina pro efimu fin ono kro nwale me pacha obi be kase ai ebra na me ne be ma ne twempana na ene ne oboa me etishuo ne ade ne otobi ma me ende woni so ayi so anka twade ne kwasem na mato mu bo toto nusu anka twade ana se alata se me na fadwale na tu mato mu pampan pe enson fensiogum na munye pito fa bi fifa mato mu simadrunum na dwale na mato mu bo toto school fees adai achiwana emani meme nyina bi sabi ofro taxi bia no I say ubi ga driver ho pon na ka say ho danam ni driver bi din komo say mommy ebi mu ho a o matade na o mo shendi ho de na opon a na obe woro sen wade akyi a no wasan fashe na no ayeye personal hygiene in marriage part 1 let it be from us mama mejami kunkisi wasi wonchine se sing na tinye se bi ni ho di atete no na no ye bayi ana enu an wo de be hye wasi ma ti be de kesen de be fie mi ensani me fimi ko ano sans wonchine se na num so bom momoni enum ti yesre ye papeti pronya ememe ye dwuma nyina beji holidays abafie ememe ye dwuma nyina beji holidays abafie ebusua no ye beka bom atrase agi ahome medofo sisi ufi ho ubeshiti no si why si utowuro ubo ba no enu so si na wa wo hyiemu a etieto sai na wa wo ni padua no ti huni dware ti wuturumu line num obai ti wuturumu line num fa support ti wuturumu na jai se wo wura dwa ya 5 minutes mi dem dwale am nche no wa besi na ne wan ne sabo pete wo buru pin wo ho ne toto hwe wo na ase hwe wo na emuro mu a wo de kwada kete so enti wo mfele na drosi I say bawe ase ko anansi atwe ko disco aba usiensi eye de be aho kire de wo ho nanso enye ne sa na ye prankrofo mema ne bi su prankrofo mama yoa be ma nani ko wanim wonti ase wo de nenye bibia wo ye fin wa wo ba ko wenye kuraba fo ene guku valande
ade is a champ at tema na ya kaza che emema so mama waka masempa be me bia yo ware neyire wo so won pam monne na won pagi aware enso no a no ba de be ye aduane ama no antie awade no guye enti no ne o kan ya no krepa emma yenti asese ware be ma Bible me yeti asese ya kwako ye ne se so boafo enti wo bon wo bibia mu sene na so mama kan be ma no ebia no oni ne huni ne sin kura wo ntwitwi eya no kura nanso so wo ba no se wo boa no na wo kasa kire no emma wo timi twitwi saa ne se no ekwan bi wo no mo a wo so no pa hawa wo mia drebi na de ama no wo kodware a na de ama no na tade ne singlet ye kasa tetie obeba no na mpa so wo de na tade ne mpa boa a wo be hye ne singlet ne supporter wo de go on mo kama wo ba ne se go on mo wo nsa ho enkase bia wo nhye eye kwan a silently no wo de kasa kire se ne atete no ma wo nhye ena ebie mu so no ne ya na ema binom eta ekane se ena madwuma adwuma ne dia wo de beboa efie nanso ansa na wo bekọ adwuma no pa no anadwiro na se anwemre no bomode ne nema bia wo betime siesie dia to ono mo ansa na ade ache no na kan wa ye ne sa na ebema wo adwuma no so ate ena ebie mu so yensu ni wo hia achi ena menni bi bema de kakra ba na kan so wo de bi eba pampa se ya ye kan ene no ne boden tete wono sebe napkin wusi na wahata no ase yusa ne de entesa eni bie aba enu nti no de bono na wo check afo no wayi sebe ne to ne na se no ekokoye kura eka bofro na ede eba ade ba ko ye se ye hu ne se enipa ehu na ye show na woni ye ne wo hu siesie ne obi bia mpo ya wo de ko adwuma mu no wo didi a ne wo janchense ho obi ehu se sa na wo fie so sebe etie enu nti ne meka nyina ne se se wo bo hu moden na wo di hu ne wo kwanua se nyina so why be man se so boafro no be me bi wono ma wo fie adwuma ba wa bre oto wono mo awada ne wo pampa ne ne nyina ne emmoa enu nti wo na se wo nya ne na wo gade no ne moto mo ye ka nyina no ankatwa de ne ade no wo boa no na che se wo nware kwa na ye ne ane gya ne nchen emma ne nware eno kwampo no etumi de enkomodie enyina eba ebiemu so no ne eminim ne se wo mba no a wo mo no wo mo ba be ye woja pade wo mu kosko wo siesie o mo kama o mu dru sko tiche ni penasem watwene bata no wo hu fia ya koda no efri mu sem koda no ya no na se popra na wo mo ntade enye fe nye se woni bi ba kono kura no wusi ahata na wo de ahya no kura no odru sko tiche ni penasem enu nti no wo kire ade a question say ya wo tro nyina no wo involve wo ba no ema na de sua so eye kama enu nti esra mu enkoda no ekosko anka ne tete wo no so kosko na yesi pitwata de wo ba ya hwe odro se hwe enesa ne mani nyina no ya se human right enti atwitwe twaso nti won kasa no bo modin na ye wo fie na fie no enya akono na nya ndika na bema no onka efie ho no mo enu bema odon so aso IBJ yetete ma o ni akasa kire emema judge twani sembri na kongo ye koso eradi nshirawo na judge wakan sempi me kasa kire youth no me se mi hia ba se me ni gine ho a ade a ya me di kan hwe pa ye oba no ne se se de sitie oba ne se apro oba ne se apro o kire koi debi o se apro na kire koi oi na judge wo mo so ro po mo pe kisi eni kas asumu sem o se apro so asumu sem wanu mu so bom na o find average se apro na kire koi nipa be 80% da o mo ndwetwe o mo se e no mada wo de hwe sabi o twen biri nkwan ya nra wo di emprem enam ahodo a wo we a wo de kwa akoda wada sori bi mu kura rensansa no mo dae ba basia de we kwa akoda nkuru kire o sempena kire be ma ne be ko o ma biem we anya bonsam eye wa ye besre judge se wo fa kagetia ani kurum ni ade na obi moto amu pa fa wo so a wan hwe yi a obefe obi timi wura o office
obekɔ no na ne moto ma agye ho na mebusa sɛ sɛ sure na wontimi ntobia na we kro ngro na tade ni o oba de sia no wo wuro no ofi mu e bie mpoma boy ɔno akro ya nso sɛ atade bi sɛ nylon ata ade kyen so a on si no wasan hye eku ye dodo ababa we baba be wura wo dem aba besra wo opie ye no ne ho agye ho na nka brantie bi nso ko ababa hey jaju what time so ja message edi sa ne ma we no eno na epam ye mrante yo eno bi nso na epam mabaawa no ka wo ho ofe so ho no edu time bi a yesi pampan wo ho a bi a wu no oba be ma wo ho a wan kasa hwian moto mu hwe so ho no wonu no dwale a wo transe etu fa so yi enti wonte jaji no mu wan ko mo de nam obi o ha ne ho ti se toto bi so hu no fie be ifate ya so ho no wonu mu kura mpo no e wo se otimi de o nsa no ben wa no ho na wo hu mi gu a ho so ehwe se etisen omra samo so kisiwa no wa heda de entasuo na fefra no no wa hese wonu mu bon wa ai judge ena se ya no stay bi obeye se wonu mu bo obe omra samo judge wada woro ma se so ani bienti ye wo gam ne ade wo ho no mo wo hwe ya ba nnwuma mu restaurant num ne ade nyina nye na oba wo de bi esi wadwa yem de bi awoso num ne ade dware obi ana wo nche kra wo spray wo out mi se wo ni padua na wankasa wo da no wo attract good spirit kra na wo bo say judge me say ababa wo bo fo be twitwia de abe bokola o twam atum say yes ewraba bi atwam ne ho hwaman kasa obi so twam de ana wo be wa matade kura gu ona me pese me sa fatade ni sikra na me ya bam tumi se matade mu hwam hey wo hu bon say judge my friend ya na ko ya ko no ma Mary etiti ma wo me akasa atre me ma judge me da se wo hu bon say ni de ensa nka bi in fact ya na anodin ebi anodin nyame anim ni titiri otena ka mu a mate ni a wadi sika ewurade ne moto mpa na emi nwanwa sesa ma no nsusu na omota anyem emaya na ene na nenam kwa hu no na ya na yese yi ye ka ebu baby say atwen egoro etipenso de mi nim ni say enam teteye ne ade ni ntino ekodum pempenso bi a ya na ehwene no ene cent na fa on se cent eba say ye wa hey cent bi begina ye tena mu cha wanhwe onti bio obi free abontin wura ha obete enti se wanhwe yie cent bi be ka ho a wan kasa no wo hwene atra enti entida na ode sa na ode akwa wura aware mu titru ema no na yenka wo ye oba there is a lot to a woman esesa wo ye ani wo fie ho esesa wo ye ehwene wo fie ho ehwene titru esesa wo na wo te pampan titru ye wo meme I don't care any chesa omo mfa hwe ho enti se wo ho na so ya donka nyame anim ni omo de pampan bi beba begina wo fie a mo amo wo ho na bedrum rebi no mo nti de ofie abonten beba no ono na obehu se efie a de sa pampan we aka ha se no mo eba sa emmoa emma ya ho nidie ene ye respect enye dai ensipi enti we sa we ya ware ni a wawo mma titru memma ewo fie ho ne ade ne check wo mo ya ma wani emie wo mo ho ma wo hwene nso enko wo mo ho ti me mo free school ba in fact wo mo problem wo ya meya agu so na owia maka kire wo se wo obia ni wo betimi aka kire wo se you motom obia ni wo betimi aka kire wo se dware obia ni wo betimi aka kire wo se wo ho bon edin o ne ka edin me maame me na me wo sa akokoduro na metimi aka kire wo eni ntime ka mane hawo enti me de ha wo mo adwen wo fie osa enti wo mo free fie wa na de wo mo ho ato mo ne de okọ wa afa kọ ba de wo de betete enkoda no eno na eka wo mo ho ema o mo di pie ema anuonyam eba nti de American say wo ye oba ware ni a ma wani wo hwene ene waso
enya adwuma ewo fie ho ema no nso so awonya bema se de ye kan wan hwe yi awo bre enso etime de sent foforo bi ebejaw ewo efie ho no mo esanse ada wawo enti ohwe ba ohwe kunu enti akoda odi akoda beto akonwa mfesa akonwa na ntoma na akoda ya dwonso akoda be dwonso agu akonwa mu saa ubowura dem ho ana ahyew ubowura dem ho ana ahyew enye bibia se enkoda dwonso ena aka edem ho na eba ne saa in fact na ani gienti na mema bebre ware a omo pese omo ne ma ne tena na opese okọ han dan baabi o sha ase ese owo a ba eni se eye saa eba aware bewie na ma be ma in fact ya na adwuma na doso na ne eye kan so ne se mema na ba saa mo nso so mo modern because ensamienu ye kura oba no ensamienu saa bia ne kura wo enti adwuma na opese oba ne ye na etoda ya na abro no so titru nkwada abemu no nkwada na dware mu nkwada na husiesie mu aduane a ye bedie mu me pastor there must be shared responsibility kakra na emwa eniemesie mu be shiti sie mu ni ade ebasa we so ha ebe ma hunidie ene pampan papa abafie ho ama bibia atutodin nyame enhiraye yeda sim nature medicine consult nature no de gastro mixture enyasem aba itu ayam kro menstrual plus ayom how nyina da enso free ho anya ya ba cho misti eba okoma se Jeff mankasim gastro mixture ene o Cape Coast nimdie enso e water crowd na naboache won kran ne tema na ekus e wa shama e busudro no e yefunu ya bomodin sa obaji bie na wanom na tumi asisi ni pedua no ama wo 0248778899 mami abe okunini ene frey mami abe ndo frey akukudro so frey na ye so tinro se yade be ne da so e busua obema umema sema ko fom wo ayam kro etwire ene etwo ni nyina wo jeje wa dia mtima bedua wo so syphilis holding has na sickle cell die onyame ama ne tumi ya otano so apatrape on kwantano so 024334539205402008 kanisa edudada ena nanu dido ni de ebo ejuma braye no eba ni nya fe waya serew oyemutu ansa no wachima ya na wo bufa so de ani subira be gina wo so bibi ne nam oyem prostrate no yete jonso kwa no aye ohaw ipacho mane medane kokora mo ansa mojantimi ni afrusani ye ya na onan so ayo titriti ya no bi ne yaje di ne yaje atum ya otachi my kente taxi rank ho tech organa ha baseline shops be atso tobiswa e drugstore awudro ni nyina mu so benya bi komase Colinac Misty Daniel Ba Freddy Mens na PFK for 0247887436 0202990943 Integrity Keepers School papa sino yem fa yem kan for the ma wo no o ma we di wen sia dia wa yem bo career and professional day talent show old fashion day table etiquette na obeje placement ama obano or presec Wesley Girls Holy Child any prempe college we bus school was we ebo no for chi school no ane flat no IPT nyanche ni Ashri Road na ba ko Brema UGC ni e dia ni hwa chechefo na nim ti odi nyame suro ewura ubanu 0553408898 Diamond Diagnostical Center Dr. Marina and Dr. Joshua what's you sabo hawum obrebo hawo wo ayam kro wachika say ya wo ya fibroids susuro sekanya o ma waduro wo komase afre 0267018289 Accra 0243176111 na di for etetema judge nya kasa kire me ma me supreme judge asem we on say Kristo krom pefi eti ebra on yesuafo ne hia ye no hu so mu na asenge to senso ohura suafo nyina na ho ase no no mu tena wasa ka che petro se onko sisi ba bi o be yehie mu no na ho fin eti yesu ompefi to wo be ma di huni na wo your bass wo di huni na judge asem wo ye fantu na ye nwia manom na nwia ma ye mo aboye ho
sebe kofa obi ba ya anafa obi abrantie na motom ko ya ka kire no ka kire no evensie ade wodi emesere mo ye ya mna ka ye ho de wodi na motom bon what do you mean ka kire no fa se umia ba no me nua ba wo motom nye mama la sempo se yanka emwayen me fa na se wo motom nya me ka kire wo ba nse me ka kire so ma to sure de bro anya ka twade fa siesie ho oh say ye boy ye ho say be boy ye say de na America say awofo no say ye ka ampa wofo bi wor ma wa nya tam wote kwayem wote dwom wa nya tam ana ababa na nyini ana brant wa kosia no jai ne ho ofe okura ni mu okura kira fa no ne siesie no ye ni ye because Bible ka ka say oyi obi die ya ana so die ye eti woni wunua ba ne kasa na so no girlfriend kasa na wono we de kasa no ebo no ma hu say isabe me opasem oh sabi manim binum eni member binum sabi ye ne ehuni hwe enwi sababa ma ho a emwayen san kronwi na sam memma ye gu ye japade so no menye yibof emanyina emwayen na wotwe bia yi wo mutum yi wo hwo na se utrum wo no yi wo ne nkronwi ni enkyere bo wo doson on wo bi die nkyere wo bi ko abodwese ababu we bi ka cho se mai bi ma bodwese mu kankan edue nyina so dibi nwale mu ye woni sika de ko to edi akwakọ ya abodwese so wo ja abodwese eno so etesen eti mu me yemwa si wo kunu fanto ho yina matuom yini hwe ho yini kama fa wo yini fifa ho man yiye man nya kono ye wo dia si wo yire to ho yina matuom yina ade no yini chenchen nyina yin tum nyina kama fa wo yini fifa ye wo dia eta ho na hwe ni motum sa ne ye akono ba ye mo ye ho de be de tuma ko enim je ka kire wo kru se me kru aya na mem ntimi nto ayi person tintin ye na man ba sa no person tin mu ntimi nto no mu ya kwadwo mu nyiska mu ri sie ma no se wo to person tin to no mu a edu nyuma be twusi betwi na bi ni wono de na be twusi o de seminar o de branch fa ni seminar so de twini se eti e be sire ma se okuru ba ma ne branch twini si misire wo ana mawure ne ye ka ho asem no mawure no yankase mamu nhye mu so bad mamu na broso emu fin ebi die kura sebi mpede so ba bi die ontim fa horo na se o de titini eti amemu nyina yin nati kankan ni gina ne bo aha wa kwadun so ye ya utitin utunu mu kakra wo bawire ne ya hwiem judge me do hwiem wo susu ade kofa be mako on bla bi o ka che wo se me ne me ge akodam ni wura mo me yiye ne wo nyina ye na tina se edu huniema me se ye mu ye oba sisi ho dwale woniema na wusie no aye bakokoro si to so na sisa wo kotu se ma bia hato na so mo hato mpa to abonti ho dabi obo so ba bi pante atabonti a na se wo kakra no me se opoto bible kra ye eno eche sei yeni yi eye wodia ekowase na nkofa investing bi anyere yi amre wo wase wo nwonya yade ba so me se obesiesie ho woniema ye fi na me dwane efinti ebisu ne ntini so wonu mu bon kra na ko job interview itimi ye timpamo ne kwasem go interview good morning say you fa papa no so kire anya wo de commercial me say me former station ablantie bi be attachment and wo call toilet yes who fro ye adwuma mu wono na lavatory no ewo face say adwuma wura ba ba o kaka no na why na wom see ye ba akra no say dem man nko Judge o pamo me di manu sie no ne yam bon dodo ani yam bon attachment ye pamo on check we e dia na udi na na on check we o kika ne yam bon no mu a no o wewe ne yam kan obo so okoto nam na okoto nam na dwena ototo brebo no eti oyim nye bedase eti ja bi di manu sie me chese ebinum su nantri nye meme binum nantri titi be sheet meme binum nantri enye eti be sheet wo be sheet su nye nto oba su nya dagin si ne ye ne ti wa be sheet ai fi kwada so aho kekawo ti aho keka sa bo kra gusi yes na ye ebi ma ya dura na su nye no aho nyi o kati su nyi na no so nsuo ne be wa no so nsuo agut usu obi ti twam promo jet di uni wo pon e ka no kra cho ho pon di uni e bi so afo mo me enko computer so adwade mra school fees ya ko computer so adwade
Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa Achedie, Yaba, Sompa Achedie, 2023. Bible say, Nyame Sompa Pani say, Ubiko Winyanka, any Erisiamob, and Utina Sompa, 93.1 Kumase, Sompa, 90.7 Enkransa, Sompa, 98.9 Sunyane, Yakabom, Sebronye, Yebema Enisia, any Okrafo, Editi, na Yankwa Timi, I just saw the boying, and to say Sika, Fatua Matrufoiso, 0598-559802. Meeting 0598-559802. Edia was yet 1 media. Na November bosomeno. Media dikain. And a year tro a crafoni din. And it's our own cransa. Now Ukrainian. Kotrowdin. I was Sompa and Cransa. GCB a danimuwa. Oh, Sunyane soa. Kotrowdin. I was Sompa Sunyane. Night market wa. Na Kumasidi. A crafoni na baby tro on wudin. I was Sompa. Yanin Rome Hotel. Dian Mushe. Aya busumi duba kono. Nide dikain. Na jumedian wakasa de. Branya busumi. Nide toswa dionu bako. Ni beboja trada. Na diamote tumo yeno. Ya diama ekunafoi. Wadi ya bibi wo 1 million. Ko se 1 million. What about akoko? Me ba to akoko. Na dia bomo. Na me dia bomo no so. Eni anwanu ne sa. Eni anwanu sa di si no so. Nyame nhiramu pa. Moya ade pa. Na yesika, na yentuma so a. Wo betimi dia ba. Afenso se niema bi ense ye. Ti se mo eni anwan so a yebeji. Mo amu ye bi afie etwa mu no. Emu adanse die die. Mo amu nim. Sompa achede 2023. Ebusuafo, yamfa ye ho hyem na propose prepa obodu ponko mu. Ye nyankopon obeyiye wiye. Sompa achede 2023. Ekunafo eni enyankane so. Wo mu bedidi. Presbyterian Church of Ghana, Grace Congregation, Swami, Wadifi Shadio Sunum. Hooray! 75 years. Yes, celebrating 75 years of God's grace. Assessing our stewardship. 1 Corinthians 15, verse 10. Weni asemwa yejina so. Enuti, tumedia uduope pray. And yedia guakwem. 23rd September, anniversary walk. Yenina ye benanti. Swami, na ye mwedi atrese. Onyame, oni ye dini. 24th September, symposium. And also bekoso Grace Congregation wa. Swami, 13th October, and only a intergroups quiz, and also bekoso Grace Congregation. 14th October, traditional food cooking bazaar. Yen one way kromuniane, near the akaka ye home. Say yenina ye nipa bako. 15th October, a traditional Sunday, any asori nabakwasem. A bekoso Grace Congregation, Swami. 5th November, a bear anniversary float. Nanim pompo swankasa. Broni bekase climax no. Aye 12th November, Swami. Na nune ye di anniversary cloth ne be fra. Ni ya show nyankrupo chedi aponi monyam. Se Swami. Grace Congregation oni ye ni edini. Ye tunsa fra area singina. Samumrei. Na mumeya dance for. Se Swami. Presbyterian Church of Ghana, Grace Congregation. Ye difisia et your sunum. Asumujema kamuo. For me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na won mo etia kwa na eye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hu djuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye eniso ane de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya won mo ebedi djuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahmatrufo 0243 345 392 ye honhum ane obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic be bo
eba matia kaniso Why keep hearing voices weeding, asking Bishop 75 Enterprise, Empempradie, Comadie, Empetia, Abaconkawa, Nina, Yedisisi, Esbejem, Emianimunyam Dead, Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your spares are all running in our Bishop jewelries. Yenim ni fretiti we din somade ho jadada ai wono no di do no etson ensomade say wedding rings, engagement rings, dear pia you want set wo ho ene we ne baako Bishop 75 jewelries wo se wo ji aware wo yesuna wo ye kojiemo ade bia e ma wo pa ni pem wo ho sisirie mu di de ode be se waso de ode be tu kom de ode be tu nsa de ode be tu nan eye jewelries die eye Bishop Kumase ye wo mrom plot 17 adisia market chi ho Abi Plaza edankesi enim adwuma efo nani mu ejuara kopem memenda anopa no nsia kopem anwumre no nsia Bishop wabi mu amopa ne duduo mu atu ene baako nyina say ye jewelries dia eye Bishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame. Why keep hearing voices weeding, asking God of vengeance has won my battle for me. I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. Hey, into Kanisa Heba Mister. Na ye wo bu ni tort daman. Kwaju, ayasa de ye pa. Bema de, wo ho na wo ye osisi moduru. Nansen, sisi yade therefore to see me name yire sui. Ayasa football. Opasman numa pasi amano. Opasman numa pasi amano. Nebasa. Kanisa Heba Mesha, and the idea is Simodru, Menum Bina Miri Numbi. The medru is Wakakada Oyandam Papa, Kanisa no. Oh, I don't know, dear. Kanisa Heba Mesha, Unumbia, now Paula Sissinum, and yes, Yadian Afriho. No, let me free up Mokotobi, 2 minicapa, Mahonya, we are bow, Bemo, and Fausis in Niagro. Nom Kanisa Heba Mesha, Kanisa Nyana or Maimu Heba. And the pharmacy shops with name 124 887 436 and 0202990943. Adrenya ma pinfo Obama bofranofo ene mofrani murumfie dumie FDA agi adwadie nkatoi atum Kanisa and I could see who in a rubber capsules and feminine wash. Said the yeka is a honam kankai na ohonti umbetwa na ye kama na emo ye kama e ko ba ma mesha ne kwasem so ye adwuma wa bre na wo hwe gire woni padua mu ba ye dindin gina wo so a bo modin se wo beji adupai bia nonom ne kwasem na wo ba wa junso twemu ha wo ni be mehie mu na ubufa so bra yo ni sisi so no we ni hokra 0244 3634 204 Alaba Kumase and New Fadama, a Dre FDA Fajatum say Taylor's Farm Enterprise. I brack and yellow dear Pada, a patch of pebinum. If you be here, see office be here, okay, anymore. One of my drobia broswa, good showing and cholesterol, Joa, good showing and Yamu Bomoa, have a good showing and Mubama Yakin, or brush as you say. One of staying a hangover, have a good showing and a wow, Papa, Freddie Men's Danieba, Apidan, Colinak, Misty, and Pleasant Require 0243-943-413. Nani any and commander so however clinic and that's all doctors when you are basa no idea what you are coming uni pam you or babu what yes when you not say what man what you drew him one juma and diabetes stroke hypertension prostate koko tipaye ni nuanu meka ho nyina no yanko Takradi Archbishop Porters Girls and Jimwa Kumasi Kwada Estate Park Tabura Laji Walako Jansen and Crack 0559
901-234. Doctor who say in God we trust. Tabita kum. So full of yawa de bia. Free screen is ukua de bia. Prostate diabetes. Or ya white so de cha okwa. Ko baby a untimi ntua wo. Kushia no. Wose bra. Yesi wanya ha wo bra boom. Who infections. To America. Oni obehia. Bema shia na obemu ye wo ja. Bema nso bema mu hyehyew. Wo sisi yade osisi na tofa. Emu ka odwe. So for like alarmment wa. Kakradi Sunyan 0261-96219. Akwantuo Herbal Center. And papa de abano. Me pacho ye wakwantuo eba mesho. Ayamkuro wanumu ato. Wo brayo mu ha typhoid. Wo de wo seji nkotani mienu pe nanum na we de besi. Akwantuo Herbal Care. Oba no na wonom na wase awo na ho aye hwam na atumi aboa wo. Akwantuo Herbal ko Mr. de koko upusa wani ayamutim wani ho okọ na impebino yaja basoba dia mamu ayimu yaje atum pacho baby eto no bia benya bi 0241-296-622 ye benya meche be na kakra ni eno nyame de na bedom ye ne a ye be me afa ne so edini ye adwuma ne ahode ne ahodo bebre me pacho nyame ayadom ye nuanum bi se de onyame aye want me kan hye enti ebia why ready na omne yen ebetwetwe sa enkomo yi na nipa ehunu se nipa ehunu se ye kan ye no kre IBJ me pa chew IBJ ye kan se be ko su ye nyenne enso IBJ de enye de ubeka kra no no de boge be so enti no o course na ready a won frɛ na ye mra ye case number 1 na tena se case number 1 nana abna bo nkuma se pa che oni pe ya mo cover nani mo maye ena ufra wo baaye akiusu ne ye nana ya ena wono so he asawase wo bo ne kradui call order in court. IBG course no nyanye BGD be pa che mame ye wo Bible ye wo Quran ene wo bodu apede eh D4 mo sha BJ maye ne no way mame pacho peja e pacho bodin pacho from nanaya me nanaya bikura me sem Bible sa sama mekan trodo and tronim onyame boa me order David nya ko mame awia ide asem adawroma pacho awia ide boko me free akoma de mame za kasa na woni ye kan me kura me tia na me ti franchu na bai ko se na makosem nyina na se me me kunu na te awo miensa ena nkra no me kunu konya moto accident ntini ne na me enu wo ba bi esa na ho ya re ntin nkra na hwem na ayeden na mkwaje lo o say friends abi je we friends yo mami so bodu am ne yenye jabo watin na yenkwa wan so line be we jabo watin hello ahini me ma me ba miura ma he oh ya no number chom boko UK boko me pa cho nyame adom yo ya bom pa ma chire fo mo house onyame moa mo oh yes ye be nyame chira mo so nyame afa ne so ayi bibi a chire wo na ka chire ye ne me pa cho no yo ye di kan nyame chira mo nyina na ade a nyame nyankopon afa mo so ayama me de ma kese mi ye chinji fo pa bet eno me bi agene nsam nyame chira enene na wo hwe yeah ena me ne nyame che enene maame atai na o maama akwankyere no mi nyenwe yo eti daya me koda me sun ye ne se Friday no o chan nyame buta ni wi yeah o chan mi de menye o mi ye afi me da wa de shum na me sun daye na me sun daye na se makodu asafe pese su o krum he ya then be nsi sa ne so better for me na green grass eti mi hwe ya ne se empofu mana botan bi epie free form na botan shape nya ye se 9
ana ekosoro na yesi tintintintin me hu ya pe ko fa biem ni se ase ebo ase we bie fridge na vapor nkasama vapor from akata patu ni na mishim na me nche top nko amza na ye we die iti man pemwa iti ni following 5 days time na me sign and me da wa na me say what is it kai se ebe do sunda ebi sunda yan ma na me wura esun kabi pa anche na me ya problem okrom ha sei eti me so sa da ye owo akwantre na chi no ana me da na ene bi se me se o kai se bi sunda ye bi sei ai di o ha ba fe ana me say rade me da ana me no me pre me ma bonyam che e ma me ama na me ka kire no eti ma me ka se me ka ade be na ade na an kwa na me sisi ya me ya papa me boss empire na akwanche ma me sole ye no ma nti fi bi na me me so me nu madu na den na ko tu am si da bi wo me se me wie ye akwanche na so se me kanam de hye omo je achi nyi nkran se akwara we nyame na eji ama Ghana ma ni ya se man so bi a wonyi ni no onyi ija se ma de bi a wo ka se wa oji di no fa wo yi ta for ba bi aye no kwe akwara no nyame pa na yi na ma ye na me da ma se eta se me hu ni pa me ni fi ai bi je ma ha ne papa yɛdaase yɛbrɛ bɛhyɛ da afrɛ no yɛde nkɔm yɛdaase abigye mu mfrɛ foforɔ wɔbrɛ a yɛgu so a yɛtwetwe nkɔmmɛ baa maame aha wo se woku nya mo accident onya accident no na ne nan nti wɔwɔ baabi ana emekɔgye loan nti na aisa nkora na hwɛ mu no ɛde ɔha brɛ me na mentumi ntua nti betu bosumi ni de omu kɔ police for ba na omu kɔ na omu ba me ne boafo bia ti madam fo bi ewo aha kumase ha ti wo ba me friend phone so na mbisa ansa me pa adwuma ye no so obra na me ka kire ne se na ato me kire ne mu no se o memra nti me ba no so o metimi de 1 week kra awie anya sika ne bi 16.2 no akomo o mu na ma ye free sika 16.2 me pa cha asemu o ka na me see you mate ti you mate no me ba e ene 2 days no de me okoye shopping ma omukobo miti no hyehyɛ me mɔre okototo ntare na so ene ma okototo e doso entinka o discount kura ma me nanka me de ekotua aka na mfa pa adwuma ye nanka me de atua ene o se adwuma we de nti me madwuna nkoso me bisa na so a wonka bibia nti akyi wo mu ye miti ni wie ye me wo ade kyen no ne brothers two bi ba ti brand draw no sa obey de wo kama so oboduem hello eja kwa kwa chere aha mira ma he ana to mama me pa cho esi nyame chenya ko pai bibia ma o kana hye ye hye na nimonyam we eno kwa pa ya re kakra chemi ya re chemi kakra chemi ankasa na ya ko ba ne se na mi gidi wonam da meda no na se mi gidi wonam ti na mso ma mi nya ya re bebre na the Coco hospital ya ami nya no yi nti extra na mani dan ho se we die me sha enye ho na mani yare ye my hospital economy so asa de fa so ni alam for to dey and also so na enyam wai papa bi en free ho actually no bi try me say mami bi awo be bi no de me call ho no me kwa me call ya me call se na say ame ya ba kitu bi me na ba sa no ai me ma se ma ba mu bui akwanchire en kwa me call no koye no ene nyame na me so ma me ya kwanchire ma me amba ye na mintimi na ntina mama fon aye kete ba sa no ma me o ya kwanchire ma me na amba ye no ye mintimi da kama bi okọ me nya dibie ifi okọ na mitfa na mo ko ya nyame na me so ma ya ria ewo me ni pebia me ni ma e koso abrabo ma nyame nko ye nyina no nyame na so ma ni ma bi topie
Ejochiri edase pa de pesi etia no emema na edi adanso abi je pe baba akoka ho na fe ye fancy emema unse bema de makwantu etia emema kasa ntankasa ti se bema kasa sa maame na so je kwatoto ntade ma akwhye wo wege ye no na oni mema mienu eba ti mema mienu no bedru won na o se maame ayi o mu ba wo ne ye didi nkoma na me se de o se he na sorry na no mu nko na me se ye ko na o se adwuma na ti mi hwe na je se ye sabio kafra na ya se adwaman na asha wa adwuma me se de bi sa de mintumi nye enti meko nti me kasa na o mu bufu na bra na se awo ya kama nti jade wo kire na wo so de kana me se de bi sa adwuma de mintumi nye nya no nti na mbae ana me de me sesa me nti me de me da hon ma na wo san ko bae obae na wo se me ntena se na wo frɛ ayi wo mo be ye mitin wo mu twitwa mitin wo mu twitwa anwie no twitwa mitin nwi nyina afrae na che se tire na wakoye ni ntino wo gini tire nwi Ghana fobi etutu ma wire na wahihya ma wo Ghana ni ba ti me so oyesa no na o se me ba me wo send me 100 cedis na me free honum fanade ya man ti woman bi ye indomie wo honum no otua o ma me 1.5 no o se me nye 50 cedi ni nya ro fe na me fa 100 na man na me de man no nti me de man no oje on so mre bi atwam kra ne ba yare beda agi time na me so me ye adwuma me so me man 20 million so me misana da Obeya odu be ya sha wadwuma yi acha me nim sa me ne ya damfo nti ewie ye na me ka ase me ntumi no wo pampam me nti asa me tete nkrofo container nim sa na me share sister bi enra anwumre na obisa wo ba fe fese wo hia wo ye fun papa me to aso share sister no na sister na se me nkofi na ne kunu nia ti ye ko ya da ho na dwo be 3:30 ko bo 4 ne kunu su twika na bra na ba na me pia bonte nti wade me koma sister bi ahu akyesa me ne sister ne nya adwuma oye ga beans obo ti me ko me ne sister ne guso aye ya adwuma nti anadwo no me ne koduru fie na sofu bi preach wa na me tie bi na me fa sofu no number nti anope na me frɛ no o ka kyerɛ me so obemu me ne obi akasa ti me ne sister ne ya adwuma na o mu frɛ me na me say ne o mu say 11 na me wa na me sister no ababa wa downfo eni pani bi ye kobra wa frɛ wo fra koma da 16.5 ninti oba ni monyamfo atise no baba ahyawo ema tira wa ye no watwetwa ne ti twa me ti ne ho nyina de wa ye me hwede o tiri ho ya asesa bi percent amoa edura kyew madam de wa ye me ti ho eye ni patiri mo oden aye me yakra ne se me ba sister bi wo ye ho na mbeto ono kra kire ya na wonso me hu no wo kunu nti me hu no wonso ka adwuma ne hu bi no obo me dua se me ko efie na me ko kasa mbe hu na ensuo ne nkumi ana se me kasa adwuma se ya na chese onu ebo ahyawe ni bi to so ko na akoka wa ba udua chia se na yebo dua me chebe dane ama apu na me chebe yegu no so emenya me che idua na e de agu no so chese ni pani bi wo pa di fo nyanya me a wo bo ni dua na de kodu atufun no so obi antimi nsie wa beba obi abe chese boni akasa adoso hwede atwetwe ba tiri ho so ankoba ahya wenti akwantu 10 minutes yanko ne yo mama me da se ye che ahwefo ni atiefo nyina akwantu heba center da bia me kase ye che akwan no ye me da akwanhwefo SDF for Sompa Nkomo edu aye nyina ye bido ne yakan ho abom se ye besom ye man Ghana titu asanteman na ni gisme wo mu ne se da bia ye kasa kwantofo ye kwa ye biba ye wo yare ahudu bebre a aduro eni drugstore anase ni pharmacy anase ni herbal shop bia but oba ye clinic a ye betumi aboawo enura da due ya na ye lanchi aduro ba ko da bia me kasa yare a ye freno elephantiasis ye jepumi ha Ghana fo bre me kai last year na bro fu free brochire by we have organization say omo call rounds yare ha nipa bre ndo omo po bi o waduro bi a famra na omo be nipa ma na try say koyi a ene de na wi ase ne ensa ka de pa akwantu fo samre ye nhwehwemu nti fa me to abonten
but ya try nipa ko be 30 years say we nyina yetime di nkunim wo so ndi na wutiem na obi wo saa haw no bia na nan bi kura na to ho kuro no wuye wie na no aka ho aho no oye ho hwe enyeye ye wo mo do ma de ayeso e mmoro 1 month ni nyina be firi ho e de amount ndi asem dede aba no da bia me ka se ye wo yare efe ne kidney ye wo ho aduro e wo ho e na liver so ye wo ho aduro ho da bia ye ka se ya na ye pe anase ye gi living testimony edi dan se obeka se wo abranti wo me sa na yare da bi ya ye mpesa ansem no ka erunti mama opanyin de ato ye fidie ne so abranti ba ko bi wo kete krache a ye friend daddy lumba a wo ye barbering shop e wo krache o munyina chairman no na abranti be nya liver problem bia at the same time no na ne kidney so e ka ho bi na ene da TV no ye hwe de wo na nim si ye okọ hospital say wu na ato na wie na offer da bi akwanto fa tete mo wo ho aduro ye de maun obere na so so apege kakra bet na ni so wo ne say wo do nsem ye na no na ekom na etimi ba ntem a that means say nipa benya nkwa but wo ma ne tenase akwa animu a ase nipa no wo ye ho hwe omi na akwa na ama ase obewu ye ma na dura abrantie ho to no ani 1 week kura na wa hye no ho fefefa wo da TV nanim no wo hwe abrantie ho fefo nka wuo e de no koda daada nka wuo be se obi adepa enti meso ya ukọ hospital be ka kire man fa bibiduro bi anye o man nye se wo ya ebeku na ani gisi wo mu ne se aduane ye di ya da sani bi adi bi ansa ade asa so wo ya bibini nko ade a me no beto cha wo di bi ansa ade asa eno na ye brand keke na ye di amount onuma within 24 hours ne wafu na aye den want me ankoto e ma na antwe de a that means na wo eben wo enti ye trauma Ghana fo nyina se ye wo ho aduro e wo ho nti obi dada wa fa no brand na ye kire wo se aduro e wo ho ye den ha ma ya ye nkofa bibia nti ye de ma wo wi a wo de be she wo fridge m anapa wonum bi awie wanum bi anwume wanum bi onuma say 24 hours which me define na toilet ya wo be ko no wan kasa hwa wo sin wa na wa so wo tumrika munyimi o munyi ni sa ne munyina gumiyam wo de aka say kidney wo kidney na wo liver na so agina ho ma wo yam hyehyew o ba ye betumi abo akwanso no nkoso a bibia aye kama e de amaw ena yare a ye fe na etwero ana etwere yare ye bebre edu wa bi a abonsamsa na say meka say honhom sem kakra ewo mu but akwantu fo ye waduro wo ho a se honhom na ye wakodum pempen so ben ye betumi asaw yare enso wutie mi a oba ya so ye betumi abo akwanso no nkoso sanse ye na de mpaye so edi akire e de maw enti wo twere yare na wa ya enkwa na wutie mi a me se ofre number na egu TV nanim no 024 66 28508 024 66 28508 and it was 0241 296622 0241 296622 ofra obi a won sabe kan bia doctor wo akwantu heba clinic kan wo ha wo cheno bi ko ha no ma moso be no nche se akwantu fo eni ho adu e wo ho yare bia e wodin bia no ye wo ho adu e ho a ofra e betumi abo akwanso no nkoso wona wonim ye de odi ye ho adanse pa na me ba ha ko ye aburochirefo a mama o mo frame ha no enya asem ketwa e fa kompo yare ho da bia me kam se kompo no ye mo wadu onum o wo de be yeso keke sa goita no de be yeso keke onum adu nko wuyam wo de yeso amama ni na be sha se e ma aba abonten akwantufo ye de du bia aba abonten a Ghana fo nyina ni di akira ye di ho adanse enya asem ketwa e akwantu heba mixture ye fun yade aduro osa aduro ye fun keka aduro ye fun tutu aduro ne da bia ye kase se wo ye fun yade aye fe no osa na ya ka cho jama kodi janka di jabrobe di manum nsa doko ana nsa bia ase na gas wo bia na mesew kope akwantuo heba mixture na wonya akwantuo heba mixture ma me mesew ne ehia wo munyina ne se makono betimi adi ye ndie ye ntua bibia obi obetua asem ani wo mani woni aduro eno ya advice enka hwe enka hui omufri ma ya advice nye nne na nso da bia no yare no kwa na ekọ nanim pa duane mu odu an pa di men wodi wie ya ma ntwen bia 5 to da bi wo wie ya na wa no maduro no because bi wo wa aduane to ne yemu na wo fie aduane ba abonten nti aduane to yemu a media to na wa no maduro na guso na hwe ade na mesrew se no maduro ko wanim bia beye bosome miensa na tu yare na se na hu se nipa aduane wa afon ye ketekete amanfo ka se sebi amanfo yare boni bi na wanya no
na san bra back wo kura san nye fenchen first no bio wo kala besesa nipa bio wo se bibia besesa kama de amount na ni gisem za kwantu heba mixture no esa o sa no yare fe ne typhoid a no busum yenu pepepe na kwa yare sabia na kwa check hwe se de ye ka no no kura se tro ne ye di kire wa wo yare fe ne hepatitis ya mesel wo be no busum ensia but yare se ya cute se by enche ye dia onu miensa kwa yare sabia na kwa check hwe se moa no aye virus no ba fam ana ekoso wana obaji ye di kese ansa boso nsia na kwa duru okwana moa no bi ni wa na waji aduru no wa free eno de conditions kakra e wo ho nti eno je message nka ba fe number no na wa fe because mo waji aduane bi ye protein di se be yare na ho ode no entumi enkosoro eno nko na ya de ye betu aduane ba ko mienu bi a wo to wi a bekoso adi osa ye ntu aduane bi a nti wo ye wo osa wo to ya aduane na wo no ma feel free na no ma duro no bi bia be fine e de amount saa na yedi adu efe na kwantuo ko mixture Ghana ko adu nyina mu hene no ya word ne da TV nanim no abidu nka mu ko e Ghana nyina de ma yense yenye na upe ko adu e wo hene na se ye hene e Ghana ha ya kwantuo ko mixture ene de challenge bia eni ho since 2022 up to date ye na da so lidia ko adu bia eni ho a beto kwantuo ko mixture na no brand TV for the dog minimum adu no na ko na sisi mito within 3 days ni na papai na chese ayame nwanwa adu ne bo na efo do dog muntu adu ne bo na efo na mse ya tumu anka ukonya bi toye meso ma yemfa mo Ghana fo sika ne ya pebebere na so ye bede na eja but unu ya hoto na ukenya me nhira me metika ma me we betumi asewu me nkwa nti nyame nhira no eboa ye papa nti mane nya o ya se adu ne bo ye fo be di ho dance echi unu bi na ono so nkanchi obi na obi ya nkoto bi na obi nti mfanya na ho ye opose wani yasi wonya ete ewo wani so a koto akwantuo ko mixture ana se ukokọbụ no kotoreti a anusu epia bonten kope akwantuo ko mixture ya ka chi se wani no glaucoma e wo so kope akwantuo ko mixture unu maduro na wo se wani no na ade be chiwe etwa nkyene wo be hunu san bebre ya re bi ko wo nsusu se ya duro betimi aboa no unu me ya na eyi afro e de amaw ena ye de akwantuo ka mixture ena infections ya duro mesel me kase wa tumi se ya kase wo gonorrhea wo syphilis wo candidiasis wo chlamydia kope bi na wo ho kani anase ukunu na wo yire mo no maduro no wonkwa ma no wo no ma yare besia babio ye na bibia anya fine ye bre no ya ye bre nti jimi number no de etwa to na ya clinics nso adu Ghana ha de ye me most obi adin babia bekwa ye to aduro bia akwa benya kwanto fo nu papa no bia to wo de okwa adin no bia be obebodin bia kwanto elsoso ye wa kwanto heba mixture kwanto ko mixture na kwanto care mixture babia benya bi ato ye nhwe ye number no ye 024 6628508 and it was 0241 296622. Your clinic no your one kind kwashima ya ni Presby Church ene die mu hwe Kumasi ya wasafu labor runabout Techima ya Ahmadiyya Road ya ni chama UNESCO ene boso pe brekum ya wana masua station ya oben brace abosa no ase pe nyame nhiraw da se na ebesen ehia bio se akwantuo no adu papa bomoden so do ho bebom Boris B BBC akokọ papa bi anu suo no ede we de ye ngon mpane am wo mu huhuru yo akokọ no an wanyini de mle na ye mre de de so penensa ne bo ne ta nyina obenya bi ato 16 kopim 12 kg BBC no ewo Santa Patase High Street Asawase Market Poku Trading Adum AG Mall Top High Sheb Wadi Junction for number name wow bomodin so be fa number no 0544444453 Boris B osi efia kokko Universal Natural Clinic Universal ye no mpemu adwuma papa cho bebrebe wa chiri kese kokotodwe uchepe isrew uto ase kohorte ye medwa yi koko malaria hepatitis ayamukuro doctor sa barika sa wote yade biada akwa yade kodie wu a eji wasabemu no obehwe eyi efiro edi amount ya watonso S-line be bo nsuo mu a friend 0556244102 NS Herbal Industries ya de aba me say pimples driba razor bombs ya osisi foot rots nampoli pimples krosa ringworms bomodin wonamani basa kokotobi koko sisi kekao omoto mu nye ehoa omoto mu bon se bi drobor ya sawo ba na fasisi nye una hobondo awake natural capsules eye memedru e ma ba me gina
na wo be mari nyina so ama prostate ha wo yi wobetimi adu so yiye watenka beba malaria braye mu hawo ene nam saya de nyina oba penfo nka akodo nya mfinhye du mienu ka wobenya bi won kran ba bia itu no biada enkoko usko bi hillside bb pharmacy Kaswa tribe of Judah Kumasi Dani Heba Missy Heba Kolinak have made 0276537701 enti obapa ba wo ba ye no how ni nyina ne sen achome how nyina ne se mesra abo etiefo obi o wa adwuma bia meye na menya bi mfa nkotua kana menhwa me ma no me ba akra na papa ejina eba me bo papa amane na de me den kura ni ja no ofra me se panyin ni yale wa fra me sa so mentumi mfa mesra obi o wa adwuma bia na uko no si de na asi pacho moto as nti on de ontimi nkomma me pacho de kafra wate wo se kan yesen pacho 16.2 1616.2 is kadadem ese nu 20 million kora we are sebonini ya pacho ya club members omwo Holland di odi anim Patricia Kweje wa adofo omwo club nim ya maame ba ko da fom oba pani comfort chirema adwo kra ene efre no nyamfinsha no de okronan na wotwe awie ye tachiman ene de ne tumpam I room my parish hall and it Tachimai. We are what transit what Tachima Methodist School Park a dame minida. No, I in a year, now says some beco soap a parish hall Tachimai. The young I am Cobwa Yabro telephone Patricia Kweji wa club member Holland or no chairman Charlie. Onona sama to me. Na I said you need to be quite solid mopa. Yeah, I bless. I forgot. Why? Ochina ya konkran ye program kese ya kwen Independence Square chana na moko nyasem keto akora anti reverend say obi a unis card be fro car we twa ticket ni say unis campa brasida house na jajo bako no twa ticket ma enyam no bako reverend say unis campa so be fro car brasida house na twa ticket ma so no kai speak nti abusuafo ye banya meche adanse die no e ma no ye frɛ wo no so mo ne ye bekasa fe from a omo fafu na ose awo ho mpaye na ode beto nyame che nyankopon anim na wa pattern transfer ye mfa ma no oye direction no so da ye se transfer na ba ampa lade ye che ya transfer na ba nti na ye ni je sema no person ye ka ye nua ba ko abrochire mfa to se ebo ni dia na busuafo be hu oye direction na nyame yi nipa ekire no se ni pay wonwe direction nipa ne she fridge mi se e kase and kwa the last week no enti se wo de ma ya nyagidie ne beba na direction ne nyamedwuma de ebi de ba no pa obi de ba ewia na ya ne gina wugidie nsusu wugidie a wo de beje no ti wo pese o za gidie na man ne kan o se obu nsa akwala but akwa na yakura na 2 minutes dey efrewrade enti be mu so yakura enti number ne 0535897699 0535897699 ye nua ye maami yesrem obi wadwuma omwaye na oba se de enti ma ne nkoba hyawo na baba awa no a wo de wo se wonyanko brebo a wo nwakire wa amna bo a wo pen na ne nwakire na wa frɛ na wo so de ne bɛbɔ ahya wo nti wa ma watwe bredi atwetwa tiri nuama ne boye no wa ye boni atia wo soro nyame tiase na onyame ode ho akatua bɛma wo bresem ye bre ne ko ye bɛfa course Mr. Champon ye tetema yakasa 1 minute pa chew entemfa so adaworo so mama me dasi in fact near sister yayi eno na e kire se ni nhira ebe no na no obo nsa pese wo wia eno ntine ne waye onyankopon ebe solve ni problem na ma no e wo kwan kra ya nani enna so wagina no wonko so nyina sa okozo so no ayarsa onyame de be ma no e wo ne waye ama onyankopon ti wangu onyankopon ni mu ase ya da se ma Mary
yɛsrɛ ɛma sɛ ahokyerɛ ba yɛ a yɛma yɛni nna hɔ kakra na maame ɔn sɛ ɔbɛtɔ mu nyame nhyira wo sɛ wotumi pere ɛfiri mu aka sɛ wokɔtɔ mu a woahwɛ yi a na akyew na akyew nti sɛ ahokyerɛ ba a ɛma yɛni nna hɔ paa na yɛana ɛnaadaa nso bata ho on sɛ adwuma am sɛ wani sɛ adwuma korɔ de wo de wonim sɛ ani agye wo ba ba de adwuma bi a ɛyɛ yi nti yɛnhwehwɛ mu yie bohu no anya call bi yɛta ho adwuma bi wɔ abɔnten a yɛayɛ inscriptions pɛ adwuma bi ne yɛde numbers nsɛm nko a yɛsrɛ mo paa nkɔtɔ mu ansa wokɔtɔ mu a ana ne frɛ ɛden nti yɛsrɛ paa sɛ yɛnhyɛ saa deɛ no ɛnso difo judge ahokyerɛ yɛ na wasa wo dum no so na wote ne wo ne saa ahokyerɛ wo sɛ yɛtim de ne kɔkɔɔto opa ni mo nyamfo sei na wo ba ne so ne hwe yɛsa n'anim ɛsɛ doro bɛn na yɛ a mo yɛ katamanim na kasa deɛ wotu a wo ofɛ nti obi kura ma wo nsɛe yɛbɛboa wo ntumi deɛ sɛ gya deɛ ɔpɛ ma yɛ ama so anim na wakata ne so obi wu ai wodi o ha wonyɛ bɔne obi ne ka wo kura no na ɛsɛ yɛbɔ waba so obi sɛ kɔba hyɛ wo na wo wa nkɔbɔ eti ka wo kura na ɛsɛ wo yi w'ani wo sɛ wo mfra me abɔfo bem me nso me de ntoma ne bɛfrɛ fruit so blankets yɛ gu so wohia mmoa obi kɔ hwe w'anim obɛtuma bɛboa wo yɛwɔ ahen fofoɔ a wɔde wo blanket de akata obɛtuma bɛboa ɔsɛ me nkata m'anim ɔsɛ mmɔkorɔ no wonni yɛwu ɔba kama ɔbɔ mpo ahyɛ wo kora no ɔbɛyɛ ɔmanim judge ahokyerɛ yia ahokyerɛ yo ahokyerɛ yia madifoɔ mpa yɛ bɔ kora no ebi ntimi mɔ bi because ɔde ɔbɛtɔ dwane adie eti yɛbɛsrɛ nyame ato nsɛm sika wɔ hɔ ebi gu bank ebi gu fie wɔ kaa wɔ fie wɔ dwuma sika no wodi gu ɔpɛ hwan boa mommoa yɛn wate ɛyɛ mommoa yɛn na momso yi Sompa Nkomo mobɛso yɛ mu a wei kɔba yɛ 20 million gye fa bitɔ dwane di nti ne nyina ka adwuma no ho yɛ adwuma nom sɛ mo yɛ adwuma yɛnum bie nom sɛ Yesu yɛ dibi mommra mɛboa yɛn na yadeɛ ɛya na hokyɛ so ɛyɛ ne guaseɛ dodo difo ku yɛ nwa bɛnim ase yɛ papa lawyer amponsa bedi akola no ade fɛfo abɛyɛ ama yɛ danase lawyer mame ntumi kyɛ no ɛkwasɛm bible sɛ fa ne die ma yɛsɛ no ne yere anti perpetua ami hyira no ɔsɛ di na de perpetua ayɛ sɛ prekɛsɛ no ɛyɛ titi ha judge mame nanase anti perpetua me judge hwɛ bi wotiri sɛ no fa kyɛ bi anti perpetua nyankopɔn hyira wo anti perpetua nyankopɔn hyira wo ɛne yɛ papa lawyer amponsa bi in fact ɛnɛ wansiri kɔ bi de ma wa na wayɛ wo yie na sika wɔde baayɛ no yɛde soa me a mentimi ɛmɔduru nyankopɔn hyira wo na wɔnyɛ wo kɛseɛ baabi a woyi firi bia no wodifoɔ ɛnɛ metrameto so a meyi mpa yɛ ma wo sɛ wosra ɛnyɛ wo de afa nyɛ 150 years ne didi men yɛsɛ nya wo so mfa soɔ nyame hyira paa gye na me nhyira wo wɔ London wopɛ sɛ wo join the club afrɛ me ke was 796 175 2555 Becky 793 05 45 662 wɔ Holland and so Amsterdam frɛ Akuyeje wa Patricia 316 840 30056 nyame yadom adwa da yɛ de Den Haag for so number antiage emo so number Sunday na me came London for your first meeting so go ahoboa so gidigidi omo ba beboa so mpache de mpache 05549319310548931931 nsema ya kan nyina da wo ho bi nso bia nyame kye nyankopɔn ayi bibia ma wantimi amfranka so mpache de wo be ye bi nyame ayi bibia ma wo nyina ye kabom na yafa ye course yi ebo no mienu pounds medru no mpe e be sori se ne kotokofo obobodo ama agudie mu fo na ba beto aso nti sabre de obetimi aba ahoma ne so 0551 931 931 0548 931 931 na bibia aye kama nti sister wo ba wo ma no de omja hwan pa cha wo ba so a na wo radio set na se TV no wallo no nyese ye twen sa no a ebe ha yen Nyabutre, hello.
Hello? Hello? Hello. Are you in Baja Suliango? And Council Dean Baby Akasefri. Mekasefri, Yami Pacho, Yamicha number, and Pacha Cabin to be one. Ye be sorry, Pacho. Hello? Hello? Ebusiafo Pacho Baswa na watch you free. Radio set no say hello? Oyi Musa say ye pia tum so a no de no. Hello? Hello? Abraham Pamusha Hamaye. Hello? Hello? Udi baby Akasefri. Aya no wagina yi. Why na lines no? Ye will see medu ti ye betimi afa course. Hello? Hello? Ebusiafo ubetimi abaye ma means na sema odi abedan ni mu aya na awere ho. Sisika 16.5 nti. Yeso onko ba shawo. Ede ye ne ba se kire jama se tumpana. Hello? 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 Pacho din baby Akasefri. Afternoon. Ya je osu odin. Yeah. Me ho ye. Good afternoon. Ye tie wo why bra? Hello? Yeah. Hello? Hello? School fees. What my why? Hello? Hello? Bray, my behind now my new go a new man on summer for near a new 055193193105 Hello? Hello? Good afternoon. Afternoon, din baby Akasefri manka. Imaba ya na tu. Yanko. Actually, I can be last year. Because we are not in the magazine on farm and comedian. Now, yeah, it's a plan of even if it's not a plan of now. I don't pay you. It's a first time for you. And I had within 3 months and I'll point. Yeah, be a man. Yeah, that's I'm sure, Papa. Hello? Hello? 0551931931 Hello? Hello, good afternoon. Afternoon, my dear, din baby Akasefri. Achimoda. I want you, young quay. Why you be a man? I know, Mom, direct. That is, you know, I put a woman to still make them not be another class. I see. Diana. The soon I don't know. And the money, and I know man of you, so no more dimmy. The matter. If I have done a big house of other children, man, and I make up a man and sit down one money, and I'm dependent. You did about you know within the children, and I'm giving you to share the children. And a bad man is so about children. The man with me, and I'm saying you didn't take away tonight, that is what was sharing children. And I'm listening. You're not saying I'm about that, they didn't make that very mouth. I want a minute here, but the pen is on. I mean, that time, no, now we are direction, no. Direction. Yamishra pa, Yamishra. Yakan you now on your my why. Hello?
Good afternoon. Afternoon, Sam Pachodin, baby, I can say free. Yo, Kofodia, young. But I can tell me on Pacho, I. But you see, I get a crack. Now, the medium with the Bible, Quran, Fujiano, yesterday, Quran, I am Muslim only more about religion. Yeah, that's it. Why? Yeah, that's it. Anyway, Quran in the chat because I want to transfer the clean, no, you're clean. A couple is that is the affirmation. Yeah, that's it. Hello. 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 Your friend and I'm working. You didn't baby I can say your friend and I'm working at Mambo. Yo, no number no. We are not to Jana here. Why? Yo, Papa. Why are you supposed to went to me last time? You're a couple of persons. Yeah, the emphasis standing line to that. Hey, and I'm walking. Baby, I don't want the moment number. That's one. Baby, if I'm a number, baby, and two, baby. Hey, the other two soon has some patch at the end for a kuna for the working you. We got to be a more, no, let be a woody, be fast with your money. The Monia Ward, Nipami and Sakura and Frena Mumituaman. No bad man who watch. Hear me, that's the way. Hello. Hey, ni pedi bone wa damfo. Wabo wa pen. Wabo turu mu brazia. Wo mra me bo hye wo monti. Watwi bread ye gina ni tiri so. Na sister am so ba kraka se wo mu na am tumi mo no. Tumi mo no. Oh, where do you be? Hello. And now my group. Hello. Hello. What address you sent to Mama? Good afternoon. Mama, what's it to no? What up, Panty? At yet to no. Good afternoon. Afternoon, Pachodin, baby, I can say free. But I'm got a friend in my coven. Your papa ain't your way. But a friend called me, but I need my family. You. My mamma, Mr. Yamichas, me and a number. Number of the Black one, you had the bet to dry. Me, Pastor. Yaminka. Yo. Mammy. Oba shopping or quema one top. Draw see it to the moon so and count near money home. What it was so mood. Tiani a count at to the moon, I can customers come by the Hey, what down for you? Why your foot tap, Papa? Fucking shit. Hello? Hello? Pajodin, baby, I can say free. Because I have every Majo, make a free bush. Majo, I ain't you. Because you. Personal hygiene and personal safety. Kabipa, personal hygiene. My worry, 5 years ago. Now, they are no worry. The person is not 10 million. But just listen, the new bone. The man is in the I want me who they are, basic fashion and I say, oh, you're diabetic. Me, Busa, you're diabetic. I know so about sweaty me this idea neba. Any me pacho and then in Karksa wisdom muna mutuana mon why. Yo, Ebusia Fadia ba kwa yensha ni suni. Be maybe wa unu na onye fin. Or baby cry wa onye fin. All of a sudden, na fe wo ye fin. Mental health issues so kan. Be we nipa be cry stress. Adwene no ya ene ma bi hye ne so ti se oba e ma bebre ko stress mu a so be ni ti kura no fi se e fa no e de na be ye mada eti ya ni nyina ye ncheke na ye hwe na mental health issues no e no ya no da issue a wo Ghana ha oba ma bi onye fi o start so oburu ni ho sa na adwene no ne ma bi nkoyie na ye ncheke e wo so. Hello din baby akasa free me ka free Boga. Bolga doesn't do your bless. Yamit is a number of Oceana. I saw Mama somehow. Come back and tell you Obayana. Almost on Casa, no, my supper. Me Pacho Yakola or Cosco, and you 80 weekends in Avignano. Why? Tia Munyabo weekdays in our Cosco.
Daddy, I saw my friend in the end, also, I saw the mom and said, and they are among me. No. No. Yo, Kafra. I'm going to ask money Abraham house. You're correct. So many we are. Hello. Hello. Would you baby a free? And that was some casa of Kenya, sir. Yo, young quay. Already, I know some men have made the drama the two. You demand me now, so I'm going to come and the cost doctors go to make a sense. The Kaudi Paba, that commuter in some smartphone, Amano. Because Bible one of the cool to the number of phenomenal family, Papa, and all the man. They will be able to kind of bring up Bakama. I say, why, Namishra. And you do number never to so why? Yeah, the advert, no, I can home say, spam a distributor. And also, and Namishra. Hey, and some more case in the hello. Hello. Yes, my sister, I call ma who bossy. Sister, call my baby or boss who shop on the one. Be refi, we are met from Mebusa. Sister, call my Micha, we are quite strong, so cry. Say, we so teach you no now for Majimmy Atumu. Ojo, Nano Branda, ma, my mental why? Matadi Shemi, if you fantasy. Oba pay our Stadium Hotel Junction Fantasy Boutique and wash me baby shed dress fe Auntie Millie Auntie Lily do san your friend no the atade say asha me kremo awramu de yes so let me dem the time de ya dwumu me so le pepepe ama maba beto so agudie mu fo beto so ntie nua be wo mo bia Sompa Nkomo eyibula